Na phone nyina hu ye wo social media so bra na video bi ne nam wo ohini bi a yesi no na wi akire na pakan ya wotimu ede no ehwe fomu na ebeto odwa se wo ye kasamafo de emage human rights no mni ade na nanom ye a wo mde ne si ade die so se enkoso ehene wo Nkusukum traditional area se wo mo etune fri ade die no so munkyere mu no Adom TV Kasee edeba Nananom eni mpanyinfo a wonom ewo Nkusukum traditional area ensɛmtrofo nhia mu no ɛna nana okese osandro a wotoso enkono ya oye ohimpopro ewo Nkusukum traditional council editu da se enkoso ahene a na wotwe awieye wosi no ya wosusu se woye gay activist a ono akasa age atomu se woye human rights activist no wonom etunade so isane se enya de se na henie no nananom ahemfo wonum ewo krom ho agitum nananom ekiremu se wonum enimu da se wowura yi woye obi a woje LGBTQI+ etum na wosan so kasama wonum ewo ewiase afan anyina nana okasi osando ya wotoso nkono ensem kanyemu ene wadi tuja se abra wonum ete sa asemi ape ena ahinsi na akasa no wonum etu wonan esi so me kanda na go kwebia ya kana wasemi oyobi a watna Cape Coast more than 10 years na ozi aburichi akwanaba wo emre na abra yegudo na nka ya yamanze ya zama na go kwebru no ina iya na nte de wasi ni dumedi na no oriye no odeboa mma na mma ya wo war won ho ina emeyi na meyi na wo war won ho sadamaza onunti yakwana no za ori na yijai mekesi no wanda de title no kayaze mano no yenya amfa amano ohini ekato aso se enya de se nananom ahemfo eni mpanyinfo a wonom ewo Nkusukum eni owura yi ewo apambia na eno na nche ne sesei nanamonto nyina wode wani eba bedi akire se ne ebeyi a omanfo wo Yamaronsa no wonhu wanu anim ase yenya yat de dam za subino wo mi oni yi wozidachi wo krom ha mo na ya hwɛ de onko wo hia krom aso na wakaya za onfata de oye sabi a obaya asefim de yabaken for the sake of development in team na de musuma ba wuro men na emegun emrante den kete sama na wase na wabaya de sua wadama hen